Bueno, pois xa estamos quentiños. Comeza a festa. Cantareiras Algarabía de Lago. Un forte aplauso para elas. Mauro Sanín Leira, Ariel Nines, a zanfona, fortísimo aplauso para él. A última vez que estivemos, Mauro fai 30 e... non que va. Cantando buenas noches, bienvenido. Bueno, cantando, facendo playback no festival do Colexio San Rosendo. Dende aquela nos coñecemos. Vamos con a cantiga que se chama O Maneo de Teresa.
aplauso ao Xenín. Cantareiras a Algarabía de lado.